ya mwakwa Badwam TV na de edu so no ya kan wadwe dwumade ene ye de aba be pie mo ewo Accra Central ECG opposite ye total hono a aha yesi efra ha kwase adwa so na nsem sa kwase adwa so no de ba bia ebi wo ho hye no so ye pia bontin se ye nwuaku obi na mom ye fa seda ma omanhene kwabna santene mpanifo na wo mo bo aye ma pensem mo no ye kama e wo Badwam so fa seda ma je o mensa na wono ene de vimista aba se wo de vimista siesie wo ho gonorrhea o se ye kekaye bia wo so no ni nyina ase betu sankyerene ene na vimista no eye enti usisi eye ya be ma low sperm count wuhia vimista obanso usisi eye ya menstrual disorders vimista papa na de wanimu a ena wo kro no sanso ena se say no Castle Gate Estate Ghana Limited for wamo ewo ensase ahodo ensase no woto a wode atoase 2000 Ghana cedis dia carry 2 years na ya chem na watumi atua hwehwe Castle Gate Estate Limited for ensase ni bi wotama committee 22 extension pram any dodo wana for 0241 391 398 176 0241 398 178 now on a Castle Gate Estate company akasa Newama College of Nursing so a nursing school yes I say no Ministry of Education Accreditation Board and a midwifery council wamaji atumu and so person we yet nurse papa no Newama College of Nursing or board and wa internet wo sanso yetimi exchange programs yani US Canada Denmark na fair Australia yetimi ye 0574 667 117 0574 667 117 now in Newama College of Nursing akasa sabre ya krado kawadwe dwumade no yankwa ya papa ho na ne jene no wie pe wo saba kwa mame odo ye mwakwa Badwam TV oh ye mama yo na business to say oh bia boko aha mo fra ha say marketing e fra o kwasa yes kwase adwa so na bemma jene no nkrofoto oh mutopa omai mo what de akwaso sagit mo 2 mrantie bia yesi akaida for ye do mo free US ba ye yesi kwan ya mampani mahama fa so ma wo mo ba ha no enye ne mra kwan so ntinka be ya parliament enhwem what is asem no oh ya tipa ede na okafa oh sana manu koso a mama obaye na di nso mu ya twem nana so aba e hwe de koso na ya enti ade na omai mo o hwe sanki yenyama wa ho beto oh aganya be se bo an ne yenya ya de to na bibi ukofo na lo an so watisu na onya so on so ontumi to okay yada se kawaje no dwumade na yede bro papa memo achi o why busy baka waje ne yanku ni bro wanim kakra ba sorry bro wanim kakra yada se papa na odi ne de sai Afrema Santi. Santi papa no business to say Wa wonim na Adom kono boko. Ade na ekoso wodwumani woton uje ne de na pese yenyama wo bebo ma wo business akwani ade da oni se scan chrome na se scan chrome nkofo benya scan mo be to amai na se na scan yo nti ama ade market na slowly amai yes slow now what is say you say US for say wo ma protocol visas biem we ya hwan yo we ya hwan wo ba be DQ so what is asem matipa na ayo so we US o mu ne edini oh dey bi dia mo ye ndie emfata because man bia omuji awo wo krom na se omu yesa jese yensu yamba ma ya wo mu ama omu ya youth omu be ko ho nu se ama ya bamu bibia abu na gitmo 2 for na mranti area yese akida for ye do omu ba Ghana yese mampani mahama breso wan fa kwan paso ene omu ba ye nti no parliament international na yese amfa wo mu nko sa asemi wote ye yose anya mi de yese yese amfa wo mu nko because omu wo krom pa bia on betuma abo akọ organize bi fufuru awo krom na ye nwa be kire nti yese amfa wo mu nko kawaje no papa ye mwakwa Badwam TV ya madatse nyame ado na so na wo ye de wa ha o mikta me we are driver uchi free aha kwa he nima na business say o business ya kakra aha ni nima ya nkrofofo o ye utimi nya sales ma hoto o menya bibia ya da se kawaje de na ekoso opese aban ne mpanifo ntie nyama wo ampa de e pesa mo boy kakra ne insurance
insurance no amombo ye kakra se na no ne petro no asa no se amoba se amoba ye bibia se omo so omo fie ma ye kakra but adwuma no dia ampa ekoso ma ye kakra ya das na se bo no insurance bo na no de ho aye we de se omo fie ono kakra na ye ma ye kakra na ni usade na ekoso a wate a opese oka bi am pese min ka so me yoruba to me ka na ye ma aye ma ne aha ne ka na ye ma enti wo ja ye ho akọ na je se ka wadwe no no ye ne ma men kasa ma me bra na no wa no odin before e beba ye mo akọ aba aha ka wadwe aha adwuma ne te sai me pa cho adwuma ne de boko nyame nti boko eye chese nyankopɔ boy ho ban a ya dama de papa bi a che ya bekrom no ne ebedi nkwa ne emmoye aboye yanka ya makrom nyame nti de bia ye bedwom nyame nti de bia nso ye ton ye nya de ebedi anto sade besa no ne nyame wo ye na afamu de nti adwom ne de ye samisi nya na meboa enya nka metine fie sese me frisi mi na me bei makofa nya do aba mese kwa baby for kofa nneoma enti kanya nka mede fie eye ne nti na meba maboa pineapple maboa nyadoa ni nyina nso me kona me kofa ba enti ne obekese nya na onna fie anya nka wo medwom eye nti ne nyina yeba yo enti adwuma yi sa na ne ha de ton na te say car si twam awia because wonte apata bia me pa cho de fitete awie mu ane yete ewa ne yete kasi ni twom ne omoba enso nyame nti nyame boy ho ba chese ye toche wo be hwe ebi mu e de 100 asisi omo so ebi nso toche enti etetimu asa na ade asa mimi se de matena sama na akokwa me enti apata no ma me kura me mpe ahaya na me pe chese ahaya na me de bo me bra aha na me de ye me bibia me moja no ne awia no age wo ma me anwun mu kura me mpe ene watena mu acha de na ekoso o memu apese o ka bi asa ne ma nkoyi o pese o ka bia panifo nya ma wo oh me pacho senyo me bekoyie die ni nyina agina mpai boso sense na bibi bekoyie no ni nyina agina mpai boso enye nipa me na be sabi ebe ma oma na eye wo ma no ye nipa na ye wo mu no ena wasi ye kro oma ni ye si ade tom se ye be hwe oma no so ye be ye baako ni ya bompa na nyankopon na asumdua be ye so na wotimi sore anopa na wo be kro mu a wo ma ni be ye na wodi wani tu nipa da sani so se ono na be ma oma na ye ye de na wo bua eye nyame be mu a ene ye nyame memu a enye yi yada se kawadwe no aha ye se de kwase adwa so ene ye bra ha papa ye mo akwa baba Adom TV o outside ye mo akwa baba Adom TV ya nyame na utwi ka free ha kwa he me twika fi akonima nima adwuma ne ye wo ho nyakura bende ene no nyangome dia mayen nti nyakura sa na ye be fa na o sanka ni die na ekoso o memu a wani nye ho o be pesa nka ban ne mpanifo nya ma wo wo se wiase de sa na tia no to da be slow to da be nso na e fast e untimi nya na iko but it should be a start say bribi to me e paja o mana of friends that etimi koso se ne o mampanyin kan no kase ndi se ye gina ona ye spectators na ye hwe ne ma bia nkoso na we should talk about it nti obi a wo a wonim se bribi koso yenye you have to voice out Gitmo and some me about what say? Oh, Mate, yes. And no Supreme Court, I say, can name and penny Mahama, quite of us or more mobile, and Yanamra Council on tea, Parliament in him, see a duamu course, see a duamu bow, as some not at the same. Oh, and the Supreme Court, the man of the land. And one Macassa, you need Assembly Rebecca from Mom, and yet they should see it and put things in order. Send a bear will be answering freedom, what as we want to know. And one year. Now, you as a fucker who be said, one more protocol visits, just a pass. Official duty here we are can penu or by new protocol would delay with the any bedroom. Says I can right. So be a send I'm ordinary person, and will be answer to me ordinary person. I think it's a good move. Yes. Come on, and I'm a pay and I drink what has simple cry. Just a hano, I had a hot cake. One more and chow hampering for Adia, our hampering from Makwaba. The Makwaba Badum. Yeah, madam. Now, I want to say, Boko. Now, position were higher than. Oh, me a driver. No, Quasa, relax. Oh, me a Juma and no, so that's a Jumani. Oh, yeah. I had money there to name a crack, and yet, but it's maybe because we're young, but where they are being a crack. And today, an person, no one opportunity, Adom TV should have went to a dretch. A dear person, what kind how here, Yama, Badwam, was Shanka, Maki. But first one, insurance. But insurance a buffer. A buffer. Bibi abe kama any petrol eba for adwuma no sa adimi ni pe insurance e ka na papers no any petrol se ni nyina aba for ma bibi abe kama adwuma no be kama obi abetimi Africa
na enu a wote news mu nsema na ekọ so gitmo 2 for mrantie wote na etesai metie na me de say amoka say ada say be mo makọ mu kuru mu ana say ebe ko parliament no mo sti ba me side de omukọ mu kuru mu anga me pe eza say en krofo e wa America no omo deport omo ba eti so mo krofo wa mo so me fo mo krofo ngo asambia ni kawadwe na wa kire na de papa wo so e mo akwa ba onu ana me nu ani ka no de no anu no hu na papa nso e asema o ka no anu ene ya wo ada isu emomu ye ni momu no wo rams bi na omu ye no omu se cars ena one thing so ye wa ye penny for the GPRT abani tum say omu nkashi as envelope na edi ma omu I don't know na say omu say towing fee uko e road work towing fee no yes ya suspended okay say I stop there na mun share rams no